Akasvani Imphal Kshetrimayum Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maru eba pau. Leibak sing matuna ngasi humudra ni pansuba ningtam numit pangthokli Pradhan Mantri na hairi leiba asigi mipum kudimak amato oina lepminerba matamda Bharat vo Viksit Bharat ohenba ngamgani. Manipuri su ningtam numit palan ahanba Manipur Rifles ki parade ground na pangthokli amasung leiba asigi Armed Forces amasung Central Armed Police Force Personnel singda Gallantry Award chamasum number ahum piragani haina Rashtrapati na lokthokre. Leibak sin batung ngasi humudrani pansuba ningtam numit pangthokli Viksit Bharat @ 2047 haiba theme da kumsi se ge ningtam numit pangthokli New Delhi ge ऐतिहासिक ओरबा लाल किला दा पांगथोकपा मपुंग ओइबा थोरमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना जाति की मचु होंगी फिराल सिंखत की थोरमदु दा वांगांग बदा प्रधानमंत्री हाई लेबा आसिगी निंग खातम न पगी दमकता थवाइना पंता पीखरबा अथौबो सिंग मफमदा लेबा आसिगी मियामना मखोइगी मफमदा इकाय खुमनबु उतली अथौबो सिंग अदुना चोकथबा लेतिना लेबा आसिगी दमकता कथोलिबो सिंग अदु इतिहासना साकी ओइरी मखोइना कथोलिबो सिंग अदु ngasiगी मिरोलना तुंग इनबेगी तंगाइ फदबा लै अथौबो सिंग अदुगी ngasisu ekhoi haksang de cheli masi ekhoi khudimaki chakthok chaningaini barpu hena chakhotpa amadi mangzal thaba leba ama ohena bahonna bada leba asigi nagari khudimaki thodang lei Sri Modi na makha tan hai leba asigi mipum khudimangna ningtamna amadi ningkha tambagi manglan adu mongfang na bangam labadi leba asina thengnet ba samasya kya mayok na bangam gani amadi Bharat Viksit Bharat ohen bangam gani मेरे प्यारे देशवासियों आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं चाहे वो हमारा किसान हो हमारा जवान हो हमारे नौजवानों का हौसला हो हमारी माताओं बहनों का योगदान हो दलित हो पीड़ित हो शोषित हो वंचित हो अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं प्यारे देशवासियों इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है प्रधानमंत्री ने हाई लेबा से थोकिबा महौसा के खुदोंगथिबा कया दा मियोय का की पुंसी अमसुंग लंतुंग के मांग ताखरे मखोई अवाबा सिंह अदुदा लेबा से मियामना मपुंग फाना सरुक यारी मदुगी ममांगदा प्रधानमंत्री ने राजगाता लेबा महात्मा गांधी की मूर्ति दा लेखतुन इकाय खुमनब उतखी मणिपुर नमित असी राज्य सरकार ने सिंधुना अहानबा मणिपुर राइफल्स की परेड ग्राउंड पांगथोकली थोरम अतुदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना लेबा असिगी मचु होंगी फिराल सिंखतकी नमित असी राज्य असिगी तोंगान तोंगान जिला सिंह हेडक्वार्टर सिंह तोंगान तोंगान विभाग सिंह महिलुसिंग सिंह अमदी लनाई लुप कयानसु पांगथोकनरी थोरम असी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना इम्फाल की बीजी रोड लेबा कांग्रेस विवंद पांगथोकली थोरम असिदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के गेचंद्र सीएलपी लुचिंगबा ओक्रम इबोबी अमदी सीडब्ल्यूसी की मेंबर गय खंगाम सरुक यारी आकाशवाणी इम्फाल के स्टाफ सिंह सुनिमित असिगी थोरम ऑफिस असिगी कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकी थोरम अतुदा आकाशवाणी इम्फाल की हेड ऑफ ऑफिस एन नंदकुमार अमसुंग हेड ऑफ प्रोग्राम टोकेसरी एलांगबम न लुचिंगदुना निंगतम नुमिक मरी लेना लेबा असिगी मचु होंगी फिराल चिंखतकी थोरम अतुदा हेड ऑफ प्रोग्राम टोकेसरी एलांगबम न अशुम न हाई ऐसी भारत की 49 सुबा स्वतंत्र निंगतम फंगब नुमितनी मसी निंगतम फंगब नुमित असिगा मरी लेना अखोई खुदिंगमकना इकाय खुमनब उतपा हाइबसिगी वाहनथोक यामी मदुदी अखोइना अखोइगी इथौ सब साना निंगथीना मतम साना खुदिंगमकता तौरगदी मदु इमा लेबाकु नुसिबनी अखोइना हाइरिबा लैंगाकना पीरिबा सरकारना पीरिबा आइन खुदिंगमक अखोइना ngakna satnagadi अखोइ इमा लेबाकु नुसिबा कवी अदुगा अखोइना अमना अमबु नुसिबा अमना अमबु इकाय खुमनब उतपा हाइबसिसु इमा लेबाक नुसिबा कवी इमा लेबाक नुसिबा हाइरगा अखोइना हेक्ता फिराल अमा पाइरगा कोइचेन चेनबदु नते मदुगी नुंगी वाहन थोक्ती फिराल असिगी मरुमदा अखोइ खुदिंगमकी पुकनिंग अखोइ खुदिंगमकी थमोई मसिगी इहुल असिदा मसी हुल्लिबनी अदुना अखोइगी फिराल असिबु इकाय खुमनसी अखोइ खुदिंगमक अमगा अमगा इकाय खुमनसी
Tharungi Saru Ama Oina Akasvani Imphal gi Head of Office N Nandakumana Luchingduna Complex asigi akoibada uchara sing thakhi. Social Welfare Mantri Haikam Dingona Sek Magi Mandop Yumfam Relief Camp de Leriba Lanjanerak Pamiyoshinga Unaduna Makogi Awat Passing in Shinkre Mantri Nangarang Mapam Aduda Chatina Lanjanerak Pamiyoshinga Unaduna Ana Ayek Yorba Singi Pibum Su Ing Sinki Mang Hai Sek Mai Kendra Asi Hantaki Irang Asida Kwadi Hen Solaba Kendra Singi Manung the Amani Lanjana Dina Leriba Mio Sing Masa Masa Mem the Hansen Hanalba Mukimatri Nong Tombam Birengi Lamji Makada Yam the Kan Honari Hainasu Mantri Namakataki Manipur State Commission for Women gi Nauna Chairperson Oina Thumlip Tiningpam Monsang Hapkre Razi gi Commissioner cum Secretary Social Welfare Oriba and Geoffrey Nathokpa Cherol amagi matung ina Srimati Monsang na hariba pam asi chahi natraga masagi chahi humpumunga sudriva fawba paigani nauna pam pairaba Srimati Monsang na ngarangdagi hauna commission da thabak puba haukre Nonezla da mai phangdabana maram oraga lamdam adugi miyam da khudong chadaba kaya mayoknari hari bank mayolushing sing amadi lanai sector kaya da chaun akai ba thokle hiramasi ga mari lenena zela asiki deputy commissioner ga CSO singi miut chinga mi pamama pangtokna wafam kaya khanakre tabiriba pawasi Akasvani Imphal dagini Rashtrapati Draupadi Murmuna Armed Forces amasung Central Armed Police Forces Personal Singda Gallantry Award chama somna ahum piragani haina lokthokre masig manung da Kriti Chakra Mari Saura Chakra Tara Nimpan Barsena Medal Gallantry Medal ama yauri Gallantry Awards sing adugi munda Sena Medal humpu yauri masig manung da Nau Sena Medal Taramatho amasung Vayushena Medal taru yauri Rashtrapati na President's Police Medal for Distinguished Services amasung Police Medal for Meritorious Services ki manasing supiragani haina lokthokre Gihar Mantaloina Lebasigi Police, Fire, Home Guard and Civil Defense Amadi Correctional Service ki Puna Medal Lisingama Subna Kuntatire ki Ming Loktopada Manipuri ki Police Personnel Nipan Fire Service ki Ani Amasung Correctional Service ki Ama Yauri Ngasi Fongba Pause Singamaru Eba Paugitamo Hosi Khaidem Geetchandra Lady Geetchandra Thagachari Chitrabhanu Manipur naning tangkhiba chahi humputarang Nepal surakpa palan thoram tongan balup singna sinduna pangthokhiba ki pau Manipur lenga ke Police Department na sinduna Harghar Tiranga gi bike rally pangthokhiba ki pau laibak asigi humputara nipan chuba ningtam numit palan thoronga mari leinana medal phangadaba police personnel singi ming lauthokhiba ki pau yauna tongan ba pau singna ngasi Manipur da phongba pau se singda maruiba pau singoina fongnari Manipur gi ningtam numit palan thorom pangthokhiba ki pau asi huelan pau se da lup kayana sinduna Manipur gi ningtam bagi sahi putara nipal surakpa kumon thorom sing pak san pangthokre haina fongli Manipur gi tongan ba lup kayana pak san ningtam bagi numit pangthokre malem gi sakti amatana Manipur amadi India gi apun bagi saktam thugaibo oithokloi haina Chief Minister nongthombam birena phongdokhiba waphamna naharol thodang pause gi ahanba amasung anishuba headline tawduna fongli Manipur gi ningtamba numit state ki thakta pangthokpam thoki haina amuko gi president Phairoijam Nandona phongdokhiba waphamna Isel Express pause gi anishuba headline tawri masiga manawa paw amasu People's Chronicle pause gi ahanba lamaida maruiba pawina fongli Police headquarter da si thinba chatluba Churachandpur Police Station ge constable ama kidnap tawro matungda tamthina furga hundok lamle haba paw amasu Manipur News pause gi ahanba lamaida maruiba pawina fongli Nahal lising mari romna saruk yaduna Harghar Tiranga bike rally chatkre thorom aduga mari lainana Chief Minister nongthombam berena Manipur ge apumun bagi saktam malem ge sakti amatana khan bangam loi haina phongdokhibo wafam amsu sanalabak pause ge ahan ba headline tawduna fongli paw asiga manaba paw amsu Manipur Mail pause ge ahan balamaida maroiba pawina fongli sakhang daba khulai paiba singna mioi ama mukhongda nongmaina kaplam bagi paw amsu Sangai Express Manipuri edition ge ahan balamaida maroiba pawina fongli Lupa lak saunga ga kuntra taret ga dasmik train thoi changkeba Kangla gi light and sound show kang khathang tare haiba paw amasu Sangai Express Manipuri edition gi anchor kalam da fongli Independence Day ga mari lainana medal award sing lauthokre Manipur gi police Nipan fire service gi ani yauna mioi ka yaure haiba paw amasu pongpham pawsi gi han balamaida maroiba pawena fongli Framework Agreement ga mari lainana Matter of Life and Death for Nagas haina TS Muibana phongdokhibo wafam amasu Imphal Free Press pause gi ahan balamaida maroiba pawena fongli Kukijok Community sing Unity gi matangda Nemcha Kibjian phongdokhibo wafam amasu Ganphu men gi ahan balamaida maroiba pawena fongli
रेप अमसुंग मर्डर की मायोक्ता आरजी कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दा मेडिकल फर्टिनिटी सिंग खोंजंग चंगसिन खेबी पाव अमसु तमिंग टाइम्स पाव सिगी अहनबलमाइदा मरुइबा पावन फोंगले चित्रबानु हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हन्ना लेबाक सिंग मथुंग नंगसी हुंबुद्रा निपान सुबा निंगतम निमित पांगथोकले प्रधानमंत्री हाइरी लेबा सिगी मिपुम खुदिम अमतो ओइना लेमिनरबा मतमदा भारत वो विकसित भारत ओहनबा ngomgani मणिपुर सु निंगतम निमित पालन अहाब मणिपुर राइफल्स के पेरेड ग्राउंड पांगथोकले अमसुंग लेबा सिगी आर्म फोर्सेस अमसुंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर्सनल सिंगदा गैलेंट्री अवार्ड चामसुम अहुम पीरगनि हाइना राष्ट्रपति ने लौथोखरे पाव लेजरे